a re rapele mo leineng la Tate le la Morwa le la Moya o halalelang. Tata wešo wa magodimo, Ntate wa Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste, mo letšatšing le la ditlhokofatšo tša moro wa gago re tšhaba le go lela tša mahlo a rena mo go wena ka baka la dibe le makgopo a rena. Re gaugelehle Morena le Modimo wa ka, Morena le Modimo wa ka, a ko re kwele bohloko. Anko re lokolele molodimo ya mokgetha wa gago Morena le Modimo wa rena o theoge o tle o hlonolofatše palo ya lona lentšule le nna moabi wa lona. Anko o hlonolofatše bana ba gago ba le amogelago Morena le Modimo wa rena le mantšu ka moka a lokišeditšwego letšatši le. Morena le Modimo wa rena hlonolofatša ditirelo ka moka tše di lokišeditšwego Morena le Modimo wa rena lona letšatši le. Re kgopela tšotšotletše mo maineng a mararo e le go la Tate le la Morwa le la Moya mokgethwa. Amen. A re ithuteng ka lentšu la Modimo leo re le hwetšago mo pukung ya Isaiah 53, mo go yona ke kgopela re lebelele ditemana tše tharo, ya boraro, ya bone le ya bohlano. Ga re bone sehlogo sa ditaba se re ditlaišego tša mohlanka wa morena. 3-5 e balega ka tsela ye: monyadiwa e a lahlilwego ke banna, monna wa dihlokofalo, wa go tsebjwa ka mahloko, o nyaditšwe bokamogerulwa, ga re ka ra re selo. Ante o be a rwele a rena malwetše, o ipelešitše a rena mahloko, o hlabilwe ka baka la dikarogo tša rena, gomme rena ra mo sema moteiwa, e a otlwago ke Modimo a hlokofatšwa. Ante o hlabilwe ka baka la dikarogo tša rena, o tlapedigantšwe ka baka la makgopo a rena, kotlo e wetše yena godimo gore re bone khutšo, ra tlelwa ke go fola ka dintho tša gagwe. Amen. Go ya morena wa rena Jesu Kriste, lerato la Modimo, kopano le matshediso a Moya o mokgethwa a dibeng le rena. Mo porofeta Jesaya ka molomo wa gagwe wa porofeta o bolela ka lona letšatši le, o bolela ka motlhanka wa Modimo, o bolela ka ditlaišego tša gagwe. Ebile o hlalosetša nna le wena, o porofetela nna le wena gore ditlaišego tše di be di sa mo swanela, di be di swanetše nna le wena. Mo letšatšing le re kwa morena wa rena Jesu Kriste a bitša ba bararo ba barutiwa ba gagwe, Petro le barwa ba Tsebedio, a re ba sepele le yena gomme ba ye go rapela. Ba tloga le yena ba ya thabeng ya ba ya tšhemong ya Getsemane, ba ya go rapela le yena. Morena wa rena Jesu Kriste a re šalang mo ke ye pejana ke ye go rapela. Ge ya boa o bolela le bona o re moya wa ka o nyamile ka gagolo, gomme go iša lehung dulang fa le itiše le nna. Ba paletšwe ke go itiša le yena gobane ge a boa o ba hweditše ba robetše. O re mo go bona o re banna moya o mafolofolo e fela nama e a fokola. Getsemane ba ratege moreneng, morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste o kopana le boima ba sebe. Re a tseba gore re lwantšhana le meboya ya sebakabakeng. Moya wa gagwe wa imelega, o imela ke sebe se. Mo gongwe Satane bana bešo moreneng o rata gore a ske a tšwela pele ka morero. E fela morena le Mophološi wa rena ba ratege moreneng a ikokobetša, a dula a rapela. Re kwa le gore ka sethitho sa gagwe, ka moya wa gagwe wo o bego o robegile, a re o tšwela pele. Ke mo kwa a bolela mantšu, a bolela le tatagwe, a re my Father, if it is possible, take this cup of suffering from me, yet not what I want, but what you want. Baratege moreneng. Getsemane o mohlotše moro wa Modimo. O tsena ka Gabata, e fela Gabata o kopana le batho ba ileng gore o tletše bona, o ya phateng ya sefapano, o tlaišiwa ka baka la bona, o mo matsogong a badira dibe, o mo matsogong a ka le wena. Re a tseba gore Judase ke yena yo a kilego a mo rekiša. Yena Judase yo a bego a phela le yena, a eja le yena, a sepela, a dira mehlolo yotlhe le yena. O ka ipotšiša gore wena o bile Judase go ba bakae.
barategi moreneng re a kwa gape gore tempeleng ye kgethwa batlhokomedi ba tempele le bona ba kile ba mo tswalela mahlo gomme ba mo itia ba tšea mehlamo ba tšea metlae ka yena ba re profeta gore ke mang yo a go iteileng. Barategi moreneng ke ba bakae ba rena bahlokomedi ditempeleng ba re santšaneng re tšea mehlamo re tšea lentšu la modimo gomme re dira di-jokes ka lona. Barategi moreneng re kwa gore morena wa rena Jesu Kriste Gamatha ke mo a kilego a ganwa ke bao e leng gore o tlile mo go bona ba bona go le kaone gore ba kgethe Baraba gore go na le gore ba kgethe yena ba re Pilato o re a wa tšeang kgoši ya lena ba re monna yo ga se kgoši ya rena monna yo a bapolwe go mmelokola Baraba. Bana bešo moreneng ba mo tšea ba mo tlapirigantša bona bao ba mo kweša go botlhoko ke bona bao a tletše go bona sebe se o rwalela bona o rwalela nna le wena rena ba re mo tlaišago ga ebile gape le ka lona lebaka le re kwa gore le mašole gape bana bešo moreneng ao a bego a mo kokotela mo phateng ya sefapano ba buša ba mo rweša le kgare ya meetlwa ipotšiše wena gore lesole le le dirileng eng barategi bana ba modimo. Barategi moreneng morena wa rena Jesu Kriste bona bao a tlilego mo go bona ke bona bao ba mo kweša bo botlhoko. He is suffering at the hands of sinners. Bona bao ba mo phašotšego morena le modimo wa rena modimo morwa. He was condemned to die barategi moreneng ge ba be ba kgetha gore ga bapolwe ga bolawe. Amen. Raro yo morena le mophološi wa rena Jesu Kriste a safarang mo go yona a kweša go botlhoko go yona e ka ba kae ga e se Golgotha e ka ba kae ga e se Calvary gore Golgotha barategi moreneng ke mo modimo wa rena a lebantšhago sona sebe a bona gore leke letšatši le a swanetšeng gore sebe se fedišwe. He's giving 100% judgment mo go sebe se. Mara dilo ka moka di tlela motho yo tee o tlaišitšwe Getsemane ke Satane bjale o tsene matsogong a batho Gabatha gana jwale o ya thabeng ya Golgotha o a hlobolwa o a kokotelwa mo phateng ya sefa. He's crucified, he's nailed to the cross and he's hung there to die. Barategi moreneng he's abandoned for a time by his own father. At the cross God judged sebe sa rena and o dirile tšohle tše ka mora wa gagwe Jesu Kriste. Gona mo Golgotha ke mo morana le mophološi wa rena Jesu Kriste a kile go a hlaboša mantšu a bolela le tatagwe a re tate ba lebalele gobane ga ba tsebe seo ba se dirago bohle ba Gabatha. O bolela a re le hono ke tlo ba le wena paradaising ge monna a itshola a bona a kgalema yo mongwe a mmotša gore nna le wena re a tseba seo re se dirilego e fela yo ga dira sebe o re le hono le o tlo ba le nna paradaising. Ke yo teng mo a boletšeng le mosadi le morwa a ba tlogela a ba kopantšha re mosadi morwa wa gago shu a re go morwa mmago shu a kwa gore tatagwe o ka re o mo tlogetše barategi moreneng ke gona mo a kile go a ntšha mantšu a re modimo wa ka o ntlogeletšeng a kwa gore tatagwe ga a sana le yena ga a fetša o re ke nyorilwe gobane nako le ura di be di šetše di fihlile a nyorotše gore batho ba modumele batho ba tle ba tsebe gore ke yena tsela le nnete le bophelo ga go bona gore tšohle di phethegile ba re a ntšha mantšu a re go phethegile a buša a re tata moya wa ka ko ga fela diatleng tša gago. There was no one else but his father. A tseba gore morero ko phethile. Bana bešo moreneng Golgotha was the hour of triumph. Ke mo Kriste a fentšeng gona. That is why he was elevated above all names. Barategi moreneng a re mo amogeleng ke yena morena le mophološi wa rena. He is the only one who went to death and came back le dinotlolo tša bodula bafu. Bana bešo moreneng a re lahleng re roleng gomme re šaleng Kriste nthago re etše yena go tšohle.
a morena a hlolofatše palo ya mantšu a ke kgopela tšohle maineng a mararo ile go la tate le la morwa le la moya mokgethwa amen. A re leboge modimo ntate modimo morwa modimo moya o galelelang papa re lebogela lentšu la gago a lentšu la gago le dule le le gona dipelong tša rena o le tloke matswalong a rena morena le modimo wa rena o le bea diponameng tša rena morena le modimo wa rena o le tloke diphatleng tša rena morena le modimo wa rena le seke la tloga malemeng a rena re tle re bolele ka mehla le ka matšatši re re Jesu ke morena maineng a mararo la tate le la morwa le la moya mokgethwa amen.